Karbi Anglong along Rialong Vikas Utsav ke Paman. Difu North Point School along Kidun also Kido Duna Hem Chedam Dedet. Keteglong abangaling kipachini Japan kibipona Hemasol Kachuningri. Assam Wushu team atu 5th Federation Cup Wushu Championship along Kachipati Dun Japan Punjab along Rialong Kipale Dam. Kardom non biotang ton pen arjoitha West Karbi Anglong district along Wosik Niphai Inkoi Arni Dongkamukam Atur Kekang Patua Klam along Vikas Utsav ki paman pona biota kat news apherangke Jason Inghipen biota nangpali Dongkamukam Atur Kekang along Vikas Utsav ki paman pon hut West Karbi Anglong district along Kachingthura Mola pen sai ki claim pon jiaphan long ikisom an parta kim kirang pon tang adi malong an kangpu pona saita kedeng pon padu West Karbi Anglong along Rialong long circuit MAC constituency Pharman Mate Bithung Reng Thama Amri Chinthong Socheng Hamren Rongkhang Amreng Kopili Lapen Duar Amla constituency Pharman Silongi Kisom Lapen kangpu pona sai kedeng pon padulo labang so asai long Karbi Anglong Autonomous Council CEM Tuliram Rongkhang MLA Dr. Mansing Rong Pilapen CM Achor Kachiteron Pipenan Parta labang soja Megalong Karbi Anglong Autonomous Council EM MAC Secretaries Sai Kam Asai Pupen Cheng Lokman Kido Kitigiding Atuk Chitong Dun Rinti যিমানখিনি কেন্দ্ৰ চৰকাৰ আৰু ৰাজ্য চৰকাৰ আৰু স্পেশাল পেকেজ হিচাপে বিশেষ পুঁজি কাৰ্বি আংলং অটোনমাছ কাউন্সিলৰ কাৰণে যেতিয়া দিয়া হৈছে সেই গোটেইখিনি আমি ৰাজহুৱা হিচাপে কৰিব বিচাৰিছোঁ এটা বছৰৰ মূল নেতৃত্ব যিটো আমাৰ বিজেপি চৰকাৰ হৈছে কাৰ্বি আংলং অটোনমাছ কাউন্সিলত কি আঁচনি আমি গ্ৰহণ কৰিছোঁ প্ৰত্যেক সমষ্টিত কি আঁচনি আমি বৰ্তমানলৈকে উদ্বোধন কৰিলোঁ আৰু কি আঁচনিত আমি এতিয়ালৈকে বাজেটত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে সেই গোটেইখিনি আজি 9টা সমষ্টি আমি আধাৰ স্থাপন কৰিছোঁ ইয়াত কাৰ্বি আংলঙত বহুতো RTI নামত ৰাইট টু ইনফৰমেশ্যন নামত তেওঁলোকৰ বহুতো অফিচাৰবিলাকৰ বহুতো হাৰাছমেণ্ট দিয়ে বহুতো এক্সটৰ্চন কৰে গতিকে তেওঁলোকৰ কাৰণে আমি ৰাজহুৱা কৰিব বিচাৰিছোঁ যাতে অফিচাৰবিলাকে যাতে ফ্ৰীলি কাম কৰিব পাৰে কাৰ্বি আংলঙৰ উন্নয়নৰ লগত কাম যাতে ফ্ৰীলি তেওঁলোকক কৰিব পাৰে আৰু এটা কাৰ্বি আংলঙৰ বিকাশ পূৰণ কৰাৰ স্বাৰ্থত সেইটো আমি আজি ৰাজহুৱা হিচাপে সেইবিলাকৰ আধাৰ স্থাপন আৰু উদ্বোধন কৰিলোঁ আজি আপোনালোকৰ জৰিয়তে মই ক'ব বিচাৰিছোঁ যে 2টা বছৰৰ ভিতৰত যিটো আমাৰ PWD মিনিষ্টাৰে এনাউন্স কৰিলে যে কাৰ্বি আংলঙৰ যিমানখিনি কাঠৰ দলং আছে সেই গোটেইখিনি কাঠৰ দলং 2টা বছৰৰ ভিতৰত গোটেইখিনি RCC দলঙত কৰা হ'ব আৰু কাৰ্বি আংলঙৰ যিমানখিনি ৰাস্তা পদূলি খুব অৱস্থা বেয়া যাতায়াতৰ অৱস্থা বেয়া সেই 3টা বছৰৰ ভিতৰত গোটেইখিনি ৰাস্তাবিলাক আমি পকীকৰণ কৰিবৰ কাৰণে আমি সিদ্ধান্ত এটা লৈছোঁ আৰু অসম চৰকাৰ আৰু কাৰ্বি আংলং অটোনমাছ কাউন্সিলৰ সৈতে আলাপ আলোচনাৰ মাজতে সেইবিলাকৰ সমস্যা সমাধান কৰা হৈছে অহা বছৰ নহয় এই বছৰত এটা বছৰৰ যিটো বিজেপি চৰকাৰ অহা বছৰৰ আঁচনি নহয় এটা বছৰৰ যিটো নেকি আমি একশ্যন প্লেনৰ যিটো ধৰা হৈছে আৰু বিশেষ পুঁজি স্পেচিয়েল পেকেজৰ যিটো কেন্দ্ৰ চৰকাৰ ৰাজ্য চৰকাৰ দিয়া হৈছে প্ৰত্যেক সমষ্টিত আমি স্পৰ্টছ কমপ্লেক্স নামত কালচাৰেল কমপ্লেক্সৰ নামত গেলাৰী নামত অপেন ষ্টেজৰ নামত আমি 10 কোটি প্ৰত্যেক সমষ্টিও আমি সেইটো আজি আধাৰ স্থাপন কৰিছে 10 কোটি কৰি প্ৰত্যেক সমষ্টিত Manja Katsa Sahem along Bosik Niphai Inkoi Arni Ferangkia Mai ki padopona biota Kat News Ferangki pen biota nangpali Laso Mai ki pha thegi kedam tang Katsa Song pen Lumajong block ki parlo IAY Hemso ki patang ti ke do parpika jok block along video la pen JIA tum pen chengwai si ki dukelak atuma phan a Hemso ki patang pivek nang jipu ki hang ki pasopon pado Laso jok block along video la pen JIA tum ta kedam tang Bosik Niphai trok si Arni Katsa Song atuma phan kachetok pen ki kim ki rang ki patang jia phan lam the chipi pon lo pasi Katsa akong chun bang rangsuna teron la pen mai phu Samson ingti pen pherang kyang nu pachini pon lo la lamkarna chiki al bolong ki chitok bangela kuen lo declaration the undersigned as per the undertaking made by the JEs do hereby declare that the IAY incomplete houses will be completed within 30 days after proper verification that has been made during a series of meetings held on 15/3/2018 28/5/2018 and 7/6/2018 respectively with Katsa IAY beneficiaries and middlemen. After a threadbare discussion, it has been
resolve that the reconstruction of incomplete IAY from 10/6/2018 for time. In the event of delay, action necessary legal action will be initiated whosoever found responsible for non-completion of IAY incomplete houses. Lahai ke patangti kadukawi pen hum pharo phora hum ner kep kebra choksi an IAY ahemso chikloi jonang bong patang pon pupura ridak anta kachetok alualong chipi pon lopota pachini pon thu an parta la chiklo ejon angbong patangti pulute katsa song hin pen puthot kache song asai kideng ponje phanta chesiglo puta pachini pon da media thengno mate rada thengno militum katsa hin pen kedang tang IAY ahema puthar nilitum kache song pon rada kemang pachunji pu da la lumbajong blog atun pen kaching bai alam the nilitum indeng ke thom kaching bai ke pado an ke nilitum alang litum pen lam klara lusitame longpon no la pen alang litum lam klara alo long nan che tok duna teng de la puen lo je non la tarik ke barni pen alang litum saibang cedeng pon tulo ketang tia hema do an sita melan tum cepatang pon lapo pu ciklo jon na pornang hang lo lapen ke laso ciklo jon tangger lo pena kilo pulo tangke nilitum ako alang litum la sai ka ciklem adi malong sita me nilitum humrida miji lapen ke kado gawe ahem sita me tanget pu pusi nilitum ning thelo lapen ke jongsi alang litum jongsi laso asai cepatang te pulote nilitum akaprek king kam sitami chejornang kokpo athema lake nilitum rada phansi ka chesong pina lapen ke rada alang litum rada tum aning ke hang laso ahormu ga nilitum papeng pivegji lapen ke dotula non nilitum lasonda taxi la 11 blocks along pen non nilitum laso sai ke deng ponji lake langsumi block sitami nilitum lasonda taxi la aiba hem kitang te aputhak nilitum ot ponfuji West Karbi Anglong Jurikindeng Police Station ki parlo kungri pi amekar hemari rongphar asopo arson rongphar artanikan kripli difu pirbi market along kidodun adim along chidam dedet pusi biota longdun Laso also Difu Pirbi Market Ward number 6 along Kido Sangpi Melina Terang Pia Tumahem Dudun Si Difu North Point School along Si Dun Bom Sitame Pini Ari Anta ni Kep An Bag Do Tanglo alang Likido Aboha Chidam Dedet Lasi Kombat ni Ketheklong Abangaling Sitang Ki Pachini Japan Kachunung Ripado An Parta 9957525919 Lapen 70026333929 number along le phone pen ki Pachini Japan ta Chunung Ripon 2 non malam sopor pandihina parman biar tamu itu panik sina. Jubu Sports Restaurant Lounge, HRSJ Complex, 2nd floor, Taramnala Road, Difu, Karbi Anglong. The first and ever sports lounge in town. Tune you up with live music, dead to inject, jam pad, and pool game where you can play with friends or play with legends along with seafood items like octopus, lobster, prawns, squid, tuna fish and many more are available only at Jubu Sports Restaurant Lounge. For reservation contact 9957381813 or 8638462619 or 8812998125. Ganj Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo. Lasinang tum Arniwang kenang sot kecho ason la penthesri alang hithi kulat along longpon ikji. Kang tirtang kijun alang tharwe alang theso alang kecho ajam tu tharmit aduk thelua kreng chitronola ukthor pen chenglok ongdung hemalong akenang sot hormu longpon ikji. Dihin amo api pothot bir talang pangthulo. Lovely Professional Institute Ajalanthar Panchabalang
Suri hinira trainer cap aninkana bha Vosik niphai Krisir cap pe niphai inkoi Rapli Arni and 5th Federation Cup Wushu Championship along Kachipate Dunji Assam Wushu Athletes atumta Punjab along Rialong Palidam Tanglo 5th Federation Cup Wushu Championship along Kachipade Dunjia Phan India angkang Pia State Tin Penta Kipathu along Klam along Kipalidam Birta Longdun Assam Wushu Athletes atumta Palidam si Kipathu Klam along Sundun Tanglo Sita minon an Kipathu ke hai Kerem Angthek Longdun Telang Assam at team along Karbi Anglong Assami Kedam Tanganingkan Guwahati along Kipaman po National School Games along Rup anong kilong duna bang phi Hongbari timung pita Assam at team pen lin chok kebra pho along Kachipade Dunjia Phan Kachisik pona birta longdun alang lin non labang so Kipathu along Jongsi nong chipalong dun thek pulote kebang di National Games along Kipathu dunadim longdun popota birta riptun long Bokojan Police Station angkang Balipathar longki teron arong along Vosik ni phai Krisir cap ajo porphai isiraj tim apor malom arbi kijang bomahut men sining kabir lak pen lasu asining ami nangki klojok John Krechok sia chainong iphoibet apran kedam Birta kilongdun atengki Vosik ni phai Krisir cap arni kang samapor rong berong thaka chainong chingrum si ilong hidi akung along kedo isi thengpi arong arup si kesang dam ajo jirlo apor ahut sila swala nangdolo non haladak kedo rong berong thak kedo matia hema chainong ki thiduna tupen pherangke kahumri dam hut pachni dunke non hidi sokate ke hut longle ke plak por hut chitsi lasona kisung phonang lopsi kaning ripen chathandun rinti la sabar side do polote kiduk det lapen kadure det atuma phanke Karbi Anglong Mas Council pen Animal and Husbandry Veterinary Department pen ison baksai dengra kisung ki phua tuma phan kira pajir ponasonte pusi towar chulang rinti Ada pa biota bang gila panskang ton puniklo Cardon